Tapi semua kita akan mati. Yaitu ini Pak. Narampe Imam Al-Qurtubi. Sebenarnya engkau tuje baritangan neleki pong Allah Ta'ala. Yang engkau tanra neleki tu. Cuma demi sadari ini rupa tawe. Di engkau Pak siarik tanrana neleki pong Allah Ta'ala. Bahkan pura dalam riwayat narampe. Makutanai pangulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oko malakul maut. Malakul maut. Dek gagajegan sang utusanmu sebelum iku mak diolo mali rupa tawe. Maka malakul maut, malaikat maut, engkau jitu ya Rasulullah. Tapi dek mihana sadari rupa tawe. Makutani Nabi ta, kegai di antaranya. Ternyata engkau ya senge Pak barita atau alarm pengingat kematian. Jadi ada alarm pengingat kematian. Atau engkau tu SMS na pengallahu ta'ala riidi mana. Okom itu butamon. Ya. Yang pertama, aga nasang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bercakap dengan malakul maut atau malaikat maut, malaikat Israel. Al-i'lalu. Aga yasang al-i'lalu. Biasa ni Pak ritu buta engka lasa mapet di pedie. Biasa mapet di utue, mapet di isie, mapet di ule, termasuk mapet di atie. Iya Pak, termasuk mapet di. Ya, apa artinya ini Pak mapedi? Nasabah ya rupa penyamen Allah Ta'ala mapamula ninala cede demi cede. Berarti itu salah satu baritangan alarm pengingat kematian. Tania alarm kematian, tapi alarm supaya mari ngeraki ria matengenge. Di nasamega tau malah apa mapedi pedi de nang ngerengnya matengenge. Ya, de na mari ngeri peng Allah Ta'ala. Maka ada itu ipak baritanga ki neleki pet di pongal Ta'ala mapet di utu tak sarekwa mangi angka ki mari ngerang ipa mege sikri tar lo ri pongal Ta'ala. Nah sabaga nasa nabita aksiru zikra hazimil lazat yakni al maut. Pamegai paring ngeramu ri pongal Ta'ala. Nah sabak pak detek na anya menyemenge Pak si dimi yakni al maut kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sini tomato malabiku enrenge sulusuraku insyaallah rima sirifong Allah Ta'ala. Wabil khusus kepada keluarga almarhum Haji Puatan Rigali. Sarekwa mangi engke kisah barat tarimai. Engke nilai kisi dipacoba oleh pong Allah Ta'ala. Mamuari asap baraketa naseleki siaga igana papidece oleh pong Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Tosukuru maraja lorisesya raja kuasa ngena pong Allah Ta'ala. Amu tutu amate ngaki pabu angka kitu lima puji-puji maraja syukur lori puangi. Agi kajajian rigulilita. Agi kajajian ria tutu ngeta tuli angka ki mapuji-puji. Amu tu amate ngaki tuli angka ki maraja syukur. Maka untuk itu hari ini saya mengajak para jamaah membuktikan rasa syukur kita. Minimal kita bisa melapaskan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makutu para salawan ninniya papas salama. Massaluri nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuariru salawata insyaallah. Yang kai penyakitna, jadi yang kai lasana atau keluarga kita. Mudah-mudahan barakah salawat napa tarakka ila sata pengallahu taala. Amin. Mamari barakah salawat insyaallah
Jadi paga jodohna mamari naruntuto jodohnya yang saleh dan saleha. Amin. Apalagi kong kana letuki insyaallah. Dinamit tangka jodohna tu. Mudah-mudahan barakah salawat insyaallah. Ya rumegai inranna mamari lepo mana masiga. Amin. Apalagi kota wajai insyaallah lepo tu. Mudah-mudahan barakah salawat insyaallah. Kita semua ini nama sainin niya. Dan kamanan ni lolong barakahna fangallahu ta'ala amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu calon mati. Kenapa ada yang keke-keke? Ada tuh bilang heran. Kenapa memang protes kika Pak Bu kalau saya bilang calon mati? Ibu protes ki? Tidak Ji. Saya kira mau ki protes sama Allah. Kenapa ki napa tuo? Maginang kenapa tuo ki? Berarti kita semua ini sepakat calon mati. Calon bupati belum tentu bisa jadi bupati. Calon gubernur belum tentu bisa jadi gubernur. Calon presiden belum tentu bisa jadi presiden. Tapi kalau calon mati, pasti kita akan mati. Makanya sepakat manasa pengaji. Di gaga mulai lari boleh mati ngenge pabu. Bahkan makadai pengallahu ta'ala. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kenroki melok lau. De tamate. Semua kita akan mati. Mau pindah ke kota Makassar. Mau pindah keluar planet bumi. Engkatoi amate ngenge poleki. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Amu to makali buki okko benteng paling koko, tembok paling besar, engkatoi amate ngenge poleiki. Makanya itu Pak, semua kita akan mati. 3 kimilo lau. Pasti kita akan mati. Bahkan narampi si pengallahu ta'ala. Walikulli ummatin ajalun. Tungka idi umma. Tungka idi rupa tawe. Angka mana tu Pak pura mana ni pat tentu ajaletta. Angka mana pak gangkan na ajaletta. Angka mana pak gangkan na atu tungetta. Rigau angkana ya ruat jalenge makade pong Allah Ta'ala. Fa iza jaa ajaluhum. Angke pole ruat jalenge pa. La yastakhirun. Dek yule pamundurui amo cek de. Wala yastaqdimun. Dek tu yule pamaji amo cek de. Maka dagaki ibu. Hai matin roy. Ibu. Maka dagaki puang. Aja ne jolo mala pamunduru ni puang. Okko wedding ye narubali bola aku magala emak gusi puang mala. Dega aga makko tu pa dega. Wala yastaqdimun de to yule pamajui. Maka daw puang janda mo pakak kasih de pagaduda sali lolong apa maju-maju sai. Ya. Puang duda mo pakai detu paga janda ulolong. Pamaju-maju toi puang. Air tuli malo doang ngabara ipa si runtu ni duda dan janda soleha itu. Amin. Ya semangat mengamit tanya tugas statusna. Iya Pak. Begitu. Kita saling mendoakan tak apa-apa. Ya, tapi tidak bisa diundur sama sekali. Nasabah aja lepah itu susah diundur. Bahkan tidak bisa sama sekali. Tapi okko umur wedding. Umur bisa dirubah. Gimana ngipake Pak? Perkara kehidupan itulah namanya umur. Bisa dirubah. Dengan apa? Dengan doa. Bahkan makare nabita. Betuan narialan nasedihat desa na nabita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya. Diperluas rezekinya oleh Allah. Maka perkuatlah silaturrahmi. Silaturrahim. Pakai singi asisumpul lolota pada tak rupa tahu. Ya, ini Pak. Nabi mengatakan kalau mau panjang umur, mau banyak rezeki, pakai singi asisumpul lolota pada tak rupa tahu. Ajakin engkau si bombe-bombe. Ajakin engkau si cerita-cerita. Ya ini Pak. Alhamdulillah hari ini engkau nilai silaturrahim yang kita dapatkan. Nasabah engka kisi puluh-puluh. Mungkin dengan jiku meta dek na leja si bolain. Tapi engka lumai. Nasabah engka acara.
Ya, ini ada nilai silaturahim. Mamarai pada malampe umur ena mai gapa pidaleta polipong Allah taala amin ya rabbal alamin. Iya Pak. Karena itu namanya kematian dia gagal miseng ya sengnya rupa tahu kecuali tori masih ripong Allah taala. Tidak ada yang tahu Pak. Di mana dia akan meninggal, kapan, waktunya apa. Mega mitau maka dah na podang kong kena masih paling sikok matu dek na umeta tuna make tapi dek gak mulai pawi asona jamnya tepat dengan menit dan detiknya lewat dek gak mulai Pak. Karena ya sengi amat tengeng mencajiwi rahasiana pong Allah taala. Tidak ada yang bisa itu Pak. Makanya angka gaki maka dah meta na ya ustaz sapa Pak disenge makoro yero Pak disenge melo isa kada isa gare sare kwamang imate kimatu makwe aja ne roi sapa napa dia sempajang. Aguna na mego to makro Pak sapa Pak disenge sare kwamang imatu isa ngaleku nare kumelo kamati yero na sapa na lupa mas sempajange. Aga gunana. Bahkan ini dia tabe Pak. Iri semana ngaleta tu. Bahkan ayat lah ayat napong Allah Ta'ala. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Isambung mana tu ayat napong Allah Ta'ala. Tungka makin nyawai pasti akan mati. Tapi pakutanaku lori di mana. Isa ngaleta. Garis finish kita adalah maut. Magi palik may gau pato makutu masempajang. Betul. Iseng aleta akan mati. Magi pale mai gau patau. Magosi. Si bombe. Betul. Iya, itu Pak. Lihat coba. Iserok. Maka dah melok ki mati ujung-ujungnya. Magi pale mai gau patau. Dia nelok siap dampak. Dia tahu bahwa semua yang berjiwa, semua bernyawa akan mati. Bahkan sek di misyarakna matengenge Pak Bu Tabe. Sek di misyarakna matengenge. Maki nyawa. Betul. Pertanyaanku maki nyawa na moki kah? Waseng ide. Kurang mana toni ti lemah. Apa mati ni itu. Jadi selama maki nyawa ki. Betul Bu ya? Jadi tania tu amat tengenge makada ajak maputu telu. Nasabak mati tu matu mari tengai. Mega tu makoro. Nala syara yer maputu telu Aga tu si. Aja tamak kada mapoto telu mapoto 10 ki lagi na mati. Ya cuman dek piriseng. Di aja tamak kada mapoto telu to mapoto lagi mati tu mati. To mapau lagi makada mati itu to mapoto telu mati itu to mapau. Iya, makanya ndak usah percaya begitu. Iya, munripi betul Pak. Munripi nasabah pasti akan ada waktunya. Terima kasih kandaku, Masya Allah. Masih mati, ya betul. Makanya tidak melihat pangkat status jabatan kematian. Amo pacama, angka pacama hadir. Tidak ada. Asing kadina mariga Pak. Saya ceramah di Paripari, angka pacama yoloku podang. Amo di pacama mati tu. Iya. Pak desa ada Pak desa. Oh iya, tapi Pak desa amo di Pak desa mati tu. Iya, kayak Pak desa. Oh iya, ajamu tamaselo bahaya ustaz sih. Anda cuma depiris sengi upan napi Pak desa. Pak Cama akan ada waktunya mati. Pak Bupati pasti akan ada waktunya mati. Mana mitau kipawi? Tak apa-apa Pak. Pak Gubernur pasti akan ada waktunya mati. Bahkan ustadz pun yang bicara ini juga pasti akan munripi. Nabila de ngajiku nasa melomo pi macerama. Iya Pak, tapi semua kita akan mati. Yaitu ini Pak, narampe Imam Al-Qurtubi. Sebenarnya engkau tuje baritangan neleki pong Allah Ta'ala. Yang engkau tanra neleki tu cuman demi sadari ini rupa tawe. Di engkau Pak siarit tanrana neleki pong Allah Ta'ala. Bahkan pura dalam riwayat narampe makutanai pangulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oko malakul maut. Malakul maut. Dek gagaje ganseng utusanmu sebelum iku mak diolo mali rupa tawe. Maka malakul maut, malaikat maut, engkau jitu ya Rasulullah. Tapi dek mihana sadari rupa tawe. Makutani Nabi ta kegai di antaranya. Ternyata engkau ya senge Pak
berita atau alarm pengingat kematian. Jadi ada alarm pengingat kematian. Atau engkau tu SMS na pengallahu ta'ala ri di mana. Okom itu buta mon. Ya. Yang pertama, aga nasang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bercakap dengan malakul maut atau malaikat maut, malaikat Israel. Al-i'lalu. Aga ya sengal ilalu. Biasa ni pak ritu buta engka lasa mapet di pedie. Biasa mapet di utu mapet di isi mapet di ulu termasuk mapet di hati iya pak termasuk mapet di ya apa artinya ini pak mapet di nasabah ya rupa penyamen Allah Ta'ala mapamula ni nala cede demi cede berarti itu salah satu baritangan alarm pengingat kematian tania alarm kematian tapi alarm supaya mari ngeraki ria matengenge di nasamega tau malasa pak mapet di pedi de nang ngereng matengenge ya de na mari ngeri peng Allah Ta'ala makana gitu ipak baritanga ki neleki pet di peng Allah Ta'ala mapet di utu tak sarekwa mangi angka ki mari ngerang ipamege sikri tar lo ri peng Allah Ta'ala nasabaga nasa nabita aksiru zikra hazimil lazat yakni al maut pamegai paring ngeramu ri peng Allah Ta'ala nasabak pak detek na hanya menyemenge pak si dimi yakni al maut kematian makanya itu pak komega pedi tak malaki hikmana ku paje matu mapedi maka dawe ye lagi nalika pedi isi peng Allah Ta'ala subhanallah de na ulem man rewe ya kuna palisu ni matu ya ro na papa aja ni peng Allah Ta'ala pedi na isita engkani kurmari ngerang angkani pakasinya leta, pasadia leta, pasade bokut temawarita nasaba itu salah satu berita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Yang kedua, engka yasange al-amradu. Aga yasang al-amradu lasa-lasai. Apalagi engka ni lasa mapatama kurma saki. Degaga. Berita ngelak deh itu. Supaya kita mengingat namanya kematian, alarm mengingat kematian. Al-amradu. Biasa tu amu masa-masa bolok itu, Pak Bu tapi itu salah si ditandra sebenarnya dari Allah Ta'ala. De tamak kada melo ki mate, de sarekwa mangi mari ngeraki pamigai pakasiwata lori Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yang ketiga, al-hamumu. Al-hamumu ini adalah saranin nawa atau kekhawatiran. Biasa ni idi tu toma cuai-cuai tabe. Gilik ki mite anak apo tawe kasina. Apoku mudah-mudahan matu urapi mo matu bote mudah-mudahan maga ni kasih kusalai matu engka saranin nawai itu salah satu baritang itu pak nasaba tuli masara nyawa ni ati maka da maga ni matu kusalai yelino makuni itu salah satu baritang itu pak alarm mengingat kematian de itu nama kada melo ki mati alarm supaya mari ngeraki ria mati ngengi. Ya, yang selanjutnya Pak, yang keempat tagyirus sam'i wa tagyirul basar. Tapinrana paring kalingai, ne kia tapinrana pak kitai. Maiga tu Pak. Biasa wetut tak malolo, amuk gora na tamu mak bici-bici yang kalinga tu. Tapi maka ku amuk gora, kada dek na yang kalingai berarti tapinrani paring kalingai berarti itu salah satu alarm agar kita mengingat kematian mari ngeraki ri amati ngengi. Wa tagyirul basar tapinrana ipak kita ta. Nariko tapinrana ipak kita impa maka tentu kita tetap mengingat kepada Allah nasab pamula ni cek de demi cek de. Nala papenya menna pong Allah Ta'ala papenya menna ye parik apa pak kita ta siwa paring kalingata de nama kedamelo ki mate de. Tapi maparing ngerangi pong Allah Ta'ala sarekwa mang idi mana ngatanna engka ki pakesingi pakaswiata engka ki pakesingi sumpul lolota nasabak jangan sampai matu munri pita masa sekali riolona pong Ta'ala maka dawe pamagi di malaikat kesempatan aga wetumu biasa malasa supaya pengingat kematian tapi dek mutobakeun dosamu ini Pak makanya itu Allah memberikan hal yang demikian beberapa berita dan tanda tetapi banyak manusia tidak menyadari hal itu maka pada loki mai tobakeun dosanta apalagi micawi si ular ramalangi di nanagen 20 sona kapang 10 menit pas sona makana pamegai Pak di
Pamegai pakasuata loripuangi pacingi aleta, pamegai sikirita, pamegai tobat taloripuangi insyaallah memuari lolonge ki ramalang ulama pacin nama pacit tua tita nangkani siruntuk pong Allah taala yele toki on rama pacin yakni suruga pamasena pong Allah taala amin ya rabbal alamin. Amin terakhir kah? Bukan. Kalau amin terakhir kita berdoa. Oh, amin lanjutkan. Ya, wasamin terakhir kita selesaikan. Ini Pak. Bahkan tabi rila lenna kita mukhtarul ahadis na rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Purai malaikat Jibril siruntuk langsung Nabi ta. Aga nasa malaikat Jibril. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, tuo memang no umat na Muhammad. Tapi ingerangi amo maga caramu turi lebok na yelinoe fa innaka mayyitun engka sewa wattu na mati ku Muhammad. Di semua kita akan mati. Itu nasihatnya malaikat Jibril kepada Nabi sekaligus pesan untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuo memeno melok ko cantik padagai, melok ko magar tak padagai, melok ko sogi mega gaga waram paramu, tapi ingerangi fa innaka mayyitun pasti kita akan mati. Bahkan dengan hadis yang pernah saya pelajari Pak Kuitai tamana tapata letu kurwiri lalenge. Tabi letu tabi. Saya lihat sampai di belakang itu. Iya, sampai adik-adik kita ini semua. Kalau saya lihat muka-muka atas semua Pak, dengan hadis yang pernah saya pelajari, saya hafal ini hadis Pak, saya khawatir, wite tapa-tapa mana, saya khawatir, pada kita kodega rapi sampai 2150. Mana bicara lagi? Ini dengan jiku, saya akan diurut dengan jiku. 50 telu, ini 50. Ni kan 60 ero kape mondre tomato aku. Siaga ni di Bang. Ini 60 lebih. Ya, ada yang 70. Ada. Pengaji ro masong ko aji. Siaga murutai di Bang. 60. 80. Subhanallah. Iya, ro pulona. Ini Pak, alhamdulillah kalau ada yang 60 ke atas, 80 hak seperti beliau itu syukur sekali maki kita Pak. Syukur sekali mi idi Pak Haji okwarua pulona. Nasabah magai Pak Haji, mustahil naki mate malolo Pak Haji. Iya. Betul deh? Iya, mustahil mate malolo. Tapi oko toma bicarae. Dek paga jamina maka dawet di mate macua nasabah malolo mopi. Magar tato cede, wendo ya. Ini Pak tidak ada jaminan. Ustaz Al Abdul Latif boleh pari-pari tidak ada jaminan. Maka dawat di mate macua nasa malolo mopi. Ya apa di macuai de nang katu maka da mate malolo ki nasa macua ni. Ya apa dia de payulei maka di rapi mutoga arwa pulau na tahu. Jadi syukuru ki 60 pengaji ke atas syukuru ki nasabah dek nata mati malolo ya apa di mati malolo dek gapa jamina maka dawet di mati macoa. Betul. Ya, tapi oko to macoa Pak, ini bagusnya juga oko mate kina macoa mau muru ya dek tu wita na mega to maneneng. Iya. Ko mate to macoa sera pulona, apalagi ko malasa mema ni monro mopo. Dia maka da mitu ni ta ajeng itu. Iya Pak, ko to macua mate di na mega to manenang. Mudah-mudahan ye macua mana mo kina pamate supaya di na mega to manenang. Iya maka daw macua memang ni kasih anu itu. O komuru na pengaji almarhum siaga. Wih subhanallah, mega lada pamasih bonus ye lengir pong latah. 80 lebih juga. Ini Pak, jadi almarhum ini ya tidak mati muda mi Pak, tidak mati muda di termasuk kita ini. Ya, tapi ko to malolo Pak mati. Apalagi tu makasih ngampe kedona, digaga. Pasti meneneki. Misalkan engkau berita tapi tabe contoh jini nah, contoh. Maka dawe mati ya Ustaz Al pure macerama kula bolong. Muhammad, garta na yaro tahu wer malolo lalo sih. Milo tu je, milo tu. We lolo padi Muhammad nan paya tu mati Ustaz pasti makoro. Ibu, meneneki. Iya, apalagi napis di benena pale. Pasti manenengi. Iya, Pak. Tapi engkau to malolo, di itu ta maneneng.
Bahkan kadang Mario minasa magi, ternyata penjahat nak kampungnya. Maka dah untuk mati nasir dia naga minna manuku. Untuk mati nasir dia naga mapakaliali ku kampungnya. Iya ini Pak. Jadi jadilah orang baik supaya nasinga kita pada pengaji tanri gali ini insyaallah isinga nasawak maka singi pada narupa tahu Pak. Maka itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Pasti semua kita ini yang hidup akan menjumpai namanya kematian. Bahkan yang kedua lanjut si malaikat Jibril, Muhammad, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Umatna Muhammad, puji memen ni agaga melo mu puji, tapi ingerangi agi mu puji rilebok na yelinoe, pasti engka sewa wetu nama saraki anu ripuji. Saya yakin Indo anakna almarhum Haji Puatan Rigali pasti meneneki dan kita sangat sayang dengan almarhum. Tapi maka kue engkani mas sarang. Aga pasaraki siba pungajita. Yang dari itu amating. Jadi agi kita puji. Pasti mas saraki. Puji memen ni bainita. Pak. Puji memen ni bu. Lakita anata dan lain sebagainya. Warang parata pa puji memen ni. Nasabah engka seo wetu na mas saraki anuri puji. Ini Pak di. Bahkan tabe. Ini Pak mapune warang parang. Pakai memen ni kong kagaga warang parata makesing. Angka jam tangan tak makesim pakai Pak. Angka motor tanpa pakai. Apalagi kau tu tak pakai memang Pak. Oh kau dipakai sampai buruk-buruk na ya rogagai. Yang penting aja ya lepuangi. Di silahkan pakai nasabah. Angka sewa waktu ya sengnya warang para Pak. Narikotaninya idi salai alena salaiki. Betul. Ya mak kita tu matai biasa. Oh kau mamuju. Melanggapi itu boleh amruk Pak hancur. Di mobil yang mewah. Digaga. Oko Palu biasa tuna tsunami dia capu. Itu Pak. Artinya warang parang engka sewa wetu na salaiki atau tanyega idik salai warang parang is salaiki. Kalau bukan itu dua Pak. Makanya sekarang pakai memang Pak. Engka baju tama baru pura yeli pakai Pak. Termasuk ya Pak. Dia kupura ka meli baju baru itu makadani ummina taruh menjolo isesa. Dia harus pakai mati ga makan dia upake. Iya. Sama Pak, mobil saya ini Pak, jauh dekat selalu saya pakai mobil. Hanya mau beli minuman di luar saja itu Pak, mangoto kasih. Boleh ka matasia tetangga kompleksku, mangoto kasih Pak, dia nagenda 5 menit perjalanan, mangoto kasih. Iya, terkadang ka makutana na bali bola aku ustaz. Maja nang kay dituli mangoto. Wita ki mesu cinampet. Engka kisi, kiga memang ki boleh ka meli minuman, mamai. Boleh meli minuman na mangoto ki maka iya. Lalangatiku maga mana ya? To kumuto. Iya Pak, nakuta na mana? Iya engka halasaku hakikin na Pak, magi nang kaya roto kutuli lo pake. Nasaba di iseng ya matenga Pak Bu. Baja sanga die, iya ga mak diolo nala pengallahu taala. Nanatari makna malolo mo pa. Cantik lagi. Iya Pak. Mana sasa? Iya, andai kan ada saya bawa di sini. Iya Pak, narikumate Kak Pak Bu baja sangadi. Di napa si minggu labe mateku Pak bersedih mopin beneku. Si ulang masih bersedih. 6 bulan mula lumayan. 1 tahun macuran di gencunna. Mati kunyalisna. Tatongkan di bulu matanna. Digaga maka ballo. Engkau rani puji. Malakai baru lalu lepek cicilan nautoku. Mana mati kah? Niga na kira-kira matu burui pastilah kemunrin na bineku. Astagfirullahaladzim. Makanya Bapak kalau ada apa-apa kita senangi itu. Puji memen nih Pak di. Silakan nikmati memang nikmati. Yang penting jangan salah paham Pak Budi. Salah paham gamaki maka aku maki itu Ustaz. Sebelum mati ka, kamu maga wakurage melioto supaya unikmati elinoe. Wa salah pake jaka di narabi pakadange. Patu pak jolo kana setawe kowe. Pakodong, di narabi pakodonge. Bahaya. Jangan sampai paksa akhirnya melima ngoto sik di kompleks. Sik di Labolong melima ngoto. Subhanallah. Baru diadakan perlombaan. Apa lombanya Pak? Siapa paling cepat ditarik oleh pembiayaan. Iya nasaba napasay maksudku ya yenar ungke maka kue Pak nilai ki papidale pon tali yaro nikmati maka kue. Ya nasaba tuo mau paki nikmati memang.
Ya, nikmati memang Pak Budi. Apalagi ibu-ibu tabi. Kau angka barat tak makasing ibu-ibu. Kau dipakai toi. Alhamdulillah maka ke cantik-cantik baju ta. Aja na lo butingnya. Nah, cantik baju jue. Loki mai mata si alhamdulillah. Cantik-cantik baju ta. Dek maga mak daster kita sih. Ya. Alhamdulillah. Kalaupun ada yang mak daster, alhamdulillah. Tapi kalau ada baju ta yang bagus itu ambil. Karena itu akan dihisap semua nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah pakai Bu. Dipakai kalau ada barang tak bagus. Termasuk kalau ada emas tak tabe, engkau lawetta ibu kuwet dingi usarangkang ngidi tabe, kuwet dingi tabalu isi gaya lawetta. Ma protes ibu, mana kerja melo ibalu na melo mitambai ustaz. Betul ibu, melo mitambai. Iya, aja na pedi wala contoh masih leki vita. Iya, baineku na wala contoh. Baineku pak biasa kata buruk ibu tabe. Maka dandi kau cukup punya cincin sama anting. Nasabak ko anti de gagal liu gamay tedona. Iya di liu mutuna setawe ke di. Iya, tatutu gamay ro lubang apa ini di telinganya. Ya, jadi cukup cincin sama anting. Ya ro cincinnya cukup satu aja. Iya, makutanan ni magi nang kabi. Nasabak mo waliak ko rante makwe malopo de tu napaita nasabak mak jilbab lopo toko. De napaita betul. Iya, amo waliak ko ulawal letu ko de tu napaita nasabak malampe liman na bajumu. Kecuali melok ko ila cicil letu ko wakitorangi de ma pala mapapito ko makwe nasa melo gitu cicimu elo ya ceng iya pa atau lo no malibale mo jelo mana balebe siagal linay siagal linay napo naman oh natuju ya rupa balu bale mega tulawan na napo ko man 50 sebu 50 sebu sarane 20 sebu pada no melo si pitang agang ulaweng elo ya semaneng iya pa melo ya semega ulawen. Ya rupodangi cukup cincin samaan anting. Kenapa saya kasih tahu begitu? Nasabah imatum yurugan modal ku melihat. Tapi bukan itu alasan hakikiku. Ada alasan hakikiku ye naritu maka dandi baja sanga dia de siri sengi tak balik cerita ni. Iko gama diolo nalepong Allah Taala. Pure mupake ulawemu, mutarku betie mulacca lamarie. Baja sanga dia matiku. Pasti melo kamak bene. De lagi mau maten di tuo ko lagi na melo kamak bene. Iya pak. De na marigaga ada live di sini. Al Gaisan. Iya. Tidak apa-apa nanti dia tonton pak. Iya. Saya ceramah datang itu waktu di Kanaria. Upo damit tuh pak. Iya. Karena itulah kalau engkau lawon nu pura mutarwe maiga. Mak baine ka nasaba mak diulo no mati. Nalapong Allah Ta'ala. Nasaba upudang yon narobu. Maka datuo ko lagi na melo ka mak bene. Maka kuya pak sebenarnya engka na simku. Simka. Ya po idi tu dengaji sim A, sim B. Ya po ya simka. Surat izin menikah kembali. Itu ketika saya menikah pak. Masaba mati beneku. Ya ulawam mutaru-taruendi. Kira-kira, maga kira-kira cari tanah. Pasti buat dini tebak. Ni kana matuk pakai mana ni? Pasti benemun riku pakai. Iye, makanya ibu, kau angka warang parata nikmati memang. Maka dah aja napa ibali ustaz kau dinikmati ni. Ya nikmati saja ibu. Kalau ada untuk anak tak tabung masa depan, anak tak dan masa depan kita. Apa masa depan kita? Ya ini akhirat. Ya, akhirat kita akan kembali kepada Allah. Maka ketika ada sedikit harta yang kita miliki, maka sedekahkan, keluarkan infaknya. Di pesui sekena sareku amang yerona matuk mancaji tona tonga ngeta lau riolona pong Allah Ta'ala mancaji amal jariah mewaki siraga-raga laleku buru. Silakan bersedekah, apalagi nasa nabita. Inna sadaqa la tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk idi ia keluargana almarhum. Alhamdulillah, semua yang kita nanti makan ini niatkan disedekahkan untuk jamaah. Apalanna nalolongang almarhum memuarai dipadamkan siksanya di dalam kubur, ipancajingangi kuburukna sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi itu sedekah makwipa makanja. Dia itu yang rewe, termasuk biasa kata salah-salah makada. Dia nawat ding itu mak baca doang.
baca anrele nanri tengah sona de nama ke anrele ya roletu anrewe taninya tapi parli lo doangan na puimang nanri si pui masih keluargana ya ro atau kita semua jamaah mah boleh siapa lah itu aja tak salah paham angka nama kedai dewe lo yang manre anu tomatewe tani anu tomate anu tuo iya mana angka melo tomate manre de na mungkin tomate manre be palo mai kulino sih mati nih pade an Yesus na lumai. Jadi ya Andre na tutuoy, betul. Aja tama kedai de boleh manre anu polita sia anu tomate. Biasa mapet di utuku. Kometo saya yakini. Aga nasupang Allah Ta'ala ana inda zanni abdi bi. Saya itu tergantung prasangkanya hambaku. Nah kedau Andre matu mapet di utuku, Andre mapet di utuku, nanre mapet di utukmu. Nah sabak makoroniamu. Betul. Makanya jangan usah bapak ibu maka ada dewan ranu tomate Andre selama anu halal je pak supaya juga itu ada pahalanya masih dekaki lori tomate niatkan semua ini yang kita makan pahalanya ditujukan untuk almarhum. Selanjutnya maka si malaikat Jibril ya Muhammad wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Muhammad pigau memen ni agaga melo mu pigau umat na Muhammad ingerani agi mu pigo ilebo na yelinoi pasti engka mano pat suri monrina pong Allah Ta'ala agi tatana pabu decetto kita tatana rilebo na yelino insyaallah decetto pamalek na yakni suruga pamasena pong Allah Ta'ala tapi narikoja tuli tatana jatuh pamalek na yakni neraka nauzubillahi min zalik mamuar imati risuri monrina pong Allah Ta'ala alena almarhum hajja puan tan rigali engkau ini dihisap oleh Allah lebih berat timbangan amalan kebaikannya daripada amalan keburukannya sehingga itulah sebabnya mendapatkan surga pemasina pengallahu Ta'ala amin ya amin terakhir atau amin masih lanjut wih napuji tawik wih lanjut itu teman teko mangkeling acara mah tidak tapi iya mateko iya jadi ini Pak Di ya apalagi kalau sudah meninggal seperti ini, kita keluarganya jangan lupa tetap ziarahi kuburnya. Aja nana makera pura pi malepe atau melo ramalang. Jangan, kalau bisa 1 kali seminggu. Bahkan Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah itu narampai makeda kita ini dianjurkan untuk ziarah kubur pada hari Kamis ba'da asar. Ya, nasabah okoro ulamae menyampaikan engke okoro penghunina kubur Jadi silakan Pak pergi pada hari Kamis sore. Nah di situ. Tapi yang lebih abdal itu adalah pada hari Jumat. Bahkan ada lagi lebih abdalnya malam Jumat jam 2 malam. Yang mau cari abdalnya itu loh nih masyarakat kubur uninna Jumat tetek 12 atau tetek 2. Kira-kira engkau berani? Ya, loki masyarakat kubur Pak tabe ada pengulutta Imam Nawawi pura kina Pak Guru. Ya makada narikuloko masyarakat kubur sebelum kita doakan atau pura lisu nimatu ala kitana. Ya, wikatelu. Di ibaca nih surat Taha ayat 55. Ya silakan nanti dibuka surat Taha ayat 55, ibaca nih yala nih siddi makwe. Ibaca nih inna khalaqnakum tataru siddi yala si wa fiha nu'idukum yala si wa minha nukhrijukum taratan ukhra ya nah apalah di ngajiku ya itu Pak minha khalaqnakum 1 tanah wa fiha nu'idukum 2 ya wa minha nukhrijukum taratan ukhra ya robetuan apa okone tanai polemu ipancaji. Okotono matu tanai ipalisu yarega ibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabacer surat Taha ayat 55. Catat. Nareko misalkan de payole apalai silahkan kunjungi channel Al-Gaisan channel atau hubungi langsung Ustaz Gapur aman. Silakan jangan lupa like, share and subbreaker auto. Ya, jadi silakan Pak Budi ada di channel Al-Gaisan. Silakan di situ di surah Taha ayat 55. Ya, setelah itu kita dianjurkan ini. Imam Al-Qurtubi bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi
Ya, dalam kitab Ar-Ruh juga disampaikan. Silahkan dibaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Di Al-Ikhlas, akhir Al-Ikhlas. Dewa hafal Al-Ikhlas ya Ustaz. Qul huwallahu mi. Padamu itu. Qul huwallahu di. Baru Al-Falaq 1 kali. An-Nas 1 kali. Baru ditutup dengan Al-Fatihah. Aja siap pangiwangi maka dah Ustaz. Dia nak letu ya tu baca Fatihah. Agama mana sih? Nah sebab engkau cerita maka Pak. Gara-gara ya puri pak guru ku guruna maca ni mangaji. Pas lau ni mak kuliah di saliwa kampung, lisuri kampungna. Engke guruna mangkalinge makada, iko manang wijanna yanu almarhuma bacangi Fatihah narekodik misengi doana. Oh, wat dipale baca Fatihah. Weh napangke yero satrina muridna makada guru tabe. Dia tu nasa nalet tu ya tu baca Fatihah. Maka dia guru na Muhammad. Kaya ko pura mak guru sina na mewa na. Puli no mak kuliah bo na pemewa na maka dia nalet tu Fatihah. Maka memang ya agala samu dia nalet tu yero Fatihah. Maka dia yero guru rilalenna Fatihah engka kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan lurus. Maka dia muridna. Itu tunjuki kami jalan lurus guru untuk orang yang membaca. Bukan untuk orang mati. Maka dia guru nawi maca tuh ko sadi. Awe ihdinas siratal mustaqim tunjuki kami jalan lurus untuk orang membaca bukan untuk orang mati. Maka dia guru na cocok ya tumu pawena tapi ingerangi angka hadis na nabitta. Aga nasa nabitta man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang membaca dari kitab Al-Quran niga bacai boleh hari aku ramalabih napong Allah Ta'ala se di hurupu se di kebaikan falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu pabu 10 apalang ilolong rilalena se dia hurupu. Bayangkan nih maka ni gurun nana nareko 10 hurupu se di hurupu ihdinas siratal mustaqim siaga hurupu nam nah itu nih siko gure. Nariku apalanna siagu lolong siko gure. Nariku hadiahkan ya apalanna lori almarhum kira-kira magatu sinang kasewot ko. Saya niatkan pahalanya ditujukan ke almarhum atau almarhumah itu akan sampai. Nah sabaya senge beragama Pak tepe pai Pak diolo aja nana akalet pai Pak diolo. Nah sabaya aku akalan de metona letu. Tapi aku matepe ki makada. Insyaallah matepe ka letu baca Fatihah ku lori almarhum atau almarhumah letu Pak. Nasab yasenge beragama. Engkau tu hadisnya nabitta, aga nasa nabitta. Afdalud doa, alhamdulillah. Afdalnya doa itu harus ada alhamdulillah. Makanya di biasa puima, engkau tu iwali dengan al-Fatihah. Yaitu Pak sampai atau bawan ni aja nata so tahu gara-gara ihdinas siratal mustaqim minis betul anda newa ni guru nama pangiwang. Nah salah mana ni tahu Ini Pak bahaya juga kalau ada kelompok begini. Si senna Pak ya murid nang kadalek na menre umrah tanah marajai. Wetunna pura ni ibadah umrah syarat dan rukun dilaksanakan melok ni lisuri hotele na engkanil mat diolo rombonganna. Isalaya lena Pak ditatangi. Dek gaga melok lisu dek ni selalengi. Pusa ni dek tunis semak bahasa rai. Dek tunis semak bahasa Inggris pusa ni. Ye miro ni bahasa Inggris na ko polisi nasa polis. Bahasa Inggrisnya polis. Ni tadi polis mas seragam. Polis. Maka dia polis limaza. Hal indaka muskilah. Apakah ada masalah? Polis. Dia bingung mau apa nak bilang ini. Nang ngeran ya rutun nama panggil sebeguna. Polis. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka dia polis mal maksudakah? Apa maksudmu? Mana kamu pawi ihdinas siratal mustaqim? Iya, pusa ni sina saja. Punya yero ihdinas siratal mustaqim. Pusa tu ni polisi kedagan apa ujawakan maka dama ni polisi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya rupa nape bismillah. Ihdinas siratal mustaqim na betuangi. Newa ni guruna. Letui hotele Pak. Di sini sepatu lampu. Nah sabayar ko tele canggih ni maka kue Pak pakai remo bahkan pakai kartu, itaruh kartu makwe tu lampui. Iya Pak, ini canggihnya sekarang. Di sini sepatu peko gani caranya ni. Nah mati lampu je. Di sini senang di gaga polisi nah. Aye mironi sekada ko arai biasa identik
dengan panggilan syekh. Dengan jadi syekh. Jadi ya mana no bitoni pegawai hotel syekh. Tapi mati lampi pekko kan bahasa Arab nang bahasa Inggris na tuiseng. No bione syekh napa na jelo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ya namakan aja musoto, sotau. Iya. Gara-gara makomir mati lampu deh na misin. Nalillah mani upau. Iya. Ini Pak persoalan betul ini. Gaji nang kamapai toy mabarasan jina salang kisi. Nape toy mamuli na salang kisi. Ini mata sia makui na salangki, bacangi pate na salangki. Magi jadi mu kritisi manangi. Magi tani ro makuhe mu kritisi atau makuhe. Betul? Apa nang kaya tumas sempajangin na kritisi mata nih tumas de nama sempaja mu kritisi. Betul? Ini Pak persoalan ini. Jadi tabe silakan itu amalkan itu Pak Budi. Kalau pergi ke ziarah kubur tadi itu dan terus terang bacakan saja Al-Fatihah, yakini maka letu lauri almarhum. Demikian mungkin Pak Budi, mari kita tutup dengan doa sebelum kita berdoa. Wiloriati macenit tamanang untuk ikhlas kang ngatita. Kiringa ya rega baca ngi Al-Fatihah lauri almarhum Haji Puatan Rigali. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh khususan almarhum Haji Puatan Rigali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ufir lana zunubana. Allahumma ufir lana zunubana. Allahumma ufir lana zunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبراد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأدخله دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم اغفر لحينا وميتنا المرحوم حاجي بوتان رجالي. اللهم اغفر لحينا وميتنا المرحوم حاجي بوتان رجالي. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Kita kembali tujukan ke almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke kanda saya sebagai MC, kalau pamangkutana biasa kating kalinga pasar lakesi o pare-pare. Oh biasa, bahkan uleng kapol ini. Iya, tidak ada hubungannya ceramahku atau gaga balu-balu kutur di itu gaga. Melo podak kimakeda beli ikan di pasar lakesi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.